Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG. MANUNG conflict between Maitais and the cookies. Laidiba Maitay Amadi cookie, Marakala, Hazuki conflict say, Masi Karama Makangi conflict, no Masi Kuchim, gave a conflict Natrana, Hazik Laiba, long standing Adumburg, Tongaton issues, Mam Labra, Laibu, Kangu and Easy, Maraksida, Natragana, Tongaton, critics, Mam, Kuk the Fondo Maduna, Hazik Horrible Lance from the last Nachize, Koichi, Onganumit, whom he Chapsana Fagre, Aduna, Hazik Horrible Lance, Masi India government, Masida. Designed to wadum proxy gi waram khakni swai adun ba khoi critics myam khakna hazik leibal lanse mapalom de gi changjalakpa adum ba foreign hand jawba aduga masi narco terrorists adum ba myoising gi lanam khak mafum ji tare ba cookies jing ji da sanction to wadum financially aduga tongan ba khoi weaponized myam khak sanction to Manipur tongan lamama kak talhanna ba gidamukta adum lani haibi wafum sulai adu luri bade hazik lai ba icham chamba khoi Manipur pik khraba jaga chida khoi gi center gi intervention che kari karamba makhal gi intervene tawri haiba wafum sine aduna center na hazik Manipur gi irang side yam ka hen masaida khoi gi silence level gi wafum lai aduna center gi national leaders mayam kakna Manipur gi irang side silence lai gi maram che kari gi no masi atop khoi gi India gi achau state sing da thom tar ga di India gi hazik lai ba national leaders mayam adum Manipur da hazik silent lai gum na atop lam da su lai ram gadra nadraga na hazik Manipur gi hazik lai ba lengak pai ba khoi gi Maruina BJP leaders mayam khak makoi na tawum thopa mathau je hazik mek sing tawung amdrabra hazik makoi gi oiba tongan political game am khak fangna gi damakta hazik Manipur gi oiba khoi gi kanglup sing amadi laiba makoi gi oiba vote sing hena ka hena masida mangda moi damakta irang se makoi tumina adumak laiba gi mathau tarabra haiba wahang sine aduna Manipur gi hazik laiba context da yeng mutamda last sahi ahum sida irang horpo mutamda icham chamba khoi gi koi issue khara dagi horkibani tawdabu irang si hena masidaida khoi gi broaden tawr matung da escalate tawra irang si am ka hena mishimina yawa even koi last aroi ba tha bhaw cookie gi myoising na maitai de attack tawr ba maitai gi pikli ba angang sing si gi wafum lai aduna haiba mayam si Manipur da justice phangbi wafum lai te Manipur da tongan ba gi FIRs mayam khak lai gre adu ngasi phawba koi judiciary gi maikai gi haiba FIRs sing ji jo masi koi praja mayam da masi deliver tawngam na aduma kadum lairi aduna Manipur gi hazik lairiba koi Manipur crisis sida political manipulate tawrabra natragana Manipur gi crisis ache masi gi koi gi kanglup ani gi oiba real crisis amukhak oibra haiba gi wahang amukhak laibne aduna maroina today I welcome on MANUNG HUTNA oda Dr. Dhanabir Laishram social scientist oda Dhanabir very good evening welcome to MANUNG HUTNA aduga yamu RK Anand ni ex MLA Loina na oda Leihaothabam Sharatchandra political analyst. So I welcome all the guests on MANUNG HUTNA. Manipur crisis, political manipulation or real crisis. Aduna ahan bese randomly ai oza sarat aduma lag sarge. Aduna oza sarat maroina khoi gi lairiba khoi hazik laiba social conflict se masi pure oiba social conflict ne ma khaiba targa di khoi gi state machinery jing je from the last 3 years fail over gala e aduga hazik se kemta control to bungam da gi achau ma miyam khak lairi aduna hazik laiba Manipur lengak se totally collapse oirabra law and order totally fail oirabra law and order is sum da gi khoi gi mafam kharak makhai khoi khandu oga law and order ji masing ngak selalabra habi gi wahang sing ba thoi hazik se aduna kariyumba masina kariyumba khoi gi social conflict amuk oidaba taragadi hazik political manipulation laibra hazik thoi ba iraq sira habi wahang je saiwai je humina ji kari wafum thambe Hoi, adiki ekoi topic si maru na Manipur crisis, real conflict or political manipulation. Haibas data ekoi na yendorisi crisis and ekoi conflict. Ani di kenapa saya kata ekoi jauh lebih lebih yang macam dalam kalau kenapa lagi ni. Ekoi crisis haibas ina kenapa ekoi kai gumba bankruptcy or na bank kamala. Alu maksudnya ekoi financial crisis sama lah koi eko. The crisis haibas ina particularly koi pot masa khangde ma khangde adagi mana koi kanugumba saba thakko phangdaba koi scarcity of koi samna da famine gumba si chu koi kanu amane hajari ba ko crisis amane ba koi aduna crisis sina in general koi magi aduga somda mu koi conflict sila adi koi social progress amai makhada lakwa po ni adu masida la ibasina kamai to geda magi type khara legani
conflict है कोई conflict सिगे मजे दे कोई personal लोग conflict लेबे है अमा का individual group के लोग मागी कोई conflict लेबे है group groups के अदगी अमना racial लोग conflict अबगे कांगलुप मागी जाति कांगलुप की लोग फुरुप की लोग सिगुम्बा conflict लेबा अदगी मना class की conflict लेबा अदे political conflict लेबा अदे international level की करी conflict मैं आमसी तो मतलब ने कोई साइड तो लेबा conflict सिना इन खंजे मतलब दा कोई पर्सनल दिन तमाले खले अदुगा रेशियल की ओइबा खरा मम्मी खरा ताबुई अदगी क्लास की ओइबा कोई कांगुप की ओइबा कोई सिगुम्बा खरा क्लास है सिदसु मु पोंगान रे कोई अदगी अमन मु पॉलिटिकल ओइबा सिमसु याम सॉंग ले रे अदुना आइने यंगजे मतम खरा सॉंग यंग मतम दा रेशियल क्लास एंड पॉलिटिकल हाइरिबा अहुम सिदे लक्षिन नबा सिदे दा कनाने लक्षिन लगे दे कोइना होरेन तपलुम लेनरगा खंबसु यायन खंजे अनि सुबदा मागी cause of conflict is the individual difference ki cultural difference the class of interest the social sense class of interest okay aduna I question the magi ko me am lakpada aduna I ko le tawduri ba sida ka sai crisis cyber sida diga sai hijack aduna political manipulation ji lak matam di rajniti ki oba sida party ki oba अखोगी थबक से थोरम मतम सिदा मैनिपुलेशन का यामा तौबा समना हरदा अखोगी इलेक्शन थेंगना मतम द पॉलिटिकल पार्टी हमना मागी टिकट पीबदगी खंदे मागी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दे खंदे मी सिंजी माना ngam लो को लो मागी मैनिपुलेशन का यामा मजदी पॉलिटिक्स मदुने लाइक ते याव बने तेब को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याव बने तेब द पॉलिटिकली मदुगी ओइबा मागी पॉलिटिक्स दे मागी डिवाइस का तो मतम मैनिपुलेशन दिजु उपाय लेते न तनाई पदन मदु फैयबदी न तब तौदबा यादबा मागी स्ट्रेटेजी अमदा पॉलिटिक्स दी तुम मसी तुम तौलबा पोली अदगी अमना मागी वोटिंग बिहेवियर दसु कमाइन तो गेदा मदुगी मैनिपुलेशन मयामा से मसा लेतबा भावदा हाफचिलमिबा अदे हजु तौरिनी अदगी एसआईआर गाले तौरिसी मजी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन वोटर द केदा तौदे तो किसिन याम तौनरी दन को सी मखन का याम तौई मदुना खंगौद्रगन भोट कादोरिनी खंगगन मु कनो तौदोरिनी जेन योगदोरिनी अदुना अदगी मागी गवर्नेंस दसु गवर्नेंस असु मखन कया की डिवाइस सिंजिन लबो याय अदगी मना अकोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सिदेदा अमग अमग सि मागी थौरांग सि कला लंगम गदगे पार्टी मनुंगी सु मागी अकोई अप एंड डाउन लाइक को मागी हान कना लिट तो गदगे कला लंगम गदगे बगी पोट मैम लेगनी अदुना सिदेदा कोई कैंडिडेट चॉइस न तो मतमदा कैंडिडेट चॉइस तो मतमदा कलंब कैंडिडेट तपीगदगे कम तो गगे गाबा से तमतमदा हौजी मतिक चादब कैंडिडेट मयाम थोरतना मणिपुर हौजी लाइसनी हौजी अकोई मागी पार्टी की इंटरेस्ट नत्रग लीडर की इंटरेस्ट तौरु मतमददी होरेन पोंदंगददी कमाय तो गेदा होयलगा चप्पा याबा दुगुंबा लॉ मेकर से लॉ मेकर ओरमद्रबा लॉ ब्रेकर ओरमेबको लॉ थुगाइबा अदुगुंबा मोंग से मासे कोई म्यूट हननबगी पार्टी की टिकट पिरकबा मतमदा ओइदा पादबा तो मयामा हाफचिन तारगदी अदुगुंबा लॉ मेकर ने लॉ ब्रेकर ओरपगी अदुगुंबा लॉ मसक खंदबा कयामना अखोगी प्रजा की म्यूट ने लापसे कोइदा हजि अदु खुदुंग थिबे कोइ मायो नदुम लेयबा अदुना अखोइना हजि मणिपुर लोइदि फिल्म सिगे अखोइ सेंगना हरबदा हजि लेरिबा कुकी अदुगा मैतै हाइना हाइना हजि इन जनरल हाइरे कुकी मैतै की वानतन मनुंग द फुमिबा मसाइ पॉलिटिकल मागी बिहेवियर मन लाइबसे मसी कनाना तौहलिनो कमदोबनो हाइबसे मदवाइदनी गसाइ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हाइना मसक्ति उहंदबा मणिपुर तौरिजे अखोइ म्याम अता आपुगन खंगे तौरिबा थौरांग पुनमुसे सेंट्रल गवर्नमेंट मिशन चंग माले इंडियन आर्मी नत्रगे एनी से इंडियन सिक्योरिटी सिंगिना उना पैसा खाइरसु दे नोमी कापसु अदना इज द पॉलिटिकल मैनिपुलेशन अमा राजनीति होइबा एक कापया देखो से तौ यादे नाक्ति नाक्सिन नो कायना अदुगुबा खरा मोगी ग्राउंड रियलिटी सिदा अखोइना उरेबको आई स्वाइदा तेना थमजनी ओके मरोइन हजिक लेब सेंटर मदि अखोइ स्टेट हजिक लेब इरांग जिदा अखोइगी याम डिसिसिव ओइबा अदुम इंटरवेंशन अम तवेन उबरे नत्रगना हजिक से अखोइ पॉलिटिकल गेन फंगनबय दमकता इरांग से अदम साइलेंट लेबगी अदि अचो मरम अम ओइबरगा अखोइगी सिदा लाकदोर पॉलिटिक्स है लाकदोरदि अखोइना भोट लेपगा भोट कारगा मंत्री ओइबसि अखोइना राजनीति ओइना उरगा समना द ममाइदा मार्क्स अम उपगा मदुना निंथौ मालहलगा मदुना निंथौनेबा नतेबा निंथौ ओइबदुदि मागी निंथौगी मा कैरेक्टर दु यावरकान अखोइ सिदा मणिपुर तौरिसिदि
politics and mamang liba vote lepaga natra karaga natra election lepuraga kadrasu aidi randi torimni ana torina masana self style politician na thoropose aidi madu madi chunde khali politics to di masada inborn magi blood tum lagi mentally yagudu lebako kumleila mana pham tum nan leiraba adu orusu ma politics fazana to way ba vote choklep leptaba misu politics fazana to joy prakash narayan vote lepkide mahatma gandhi vote lepkide ko adagi Lagi yang mahibah itu berarti, jangan neta irabot ane koi Manipuri ngaji koi lagi pioneer oi koi ki mang magi बहुत चिंबीना बाबू जी पगल लेती है jangan neta irabot se MABA doctorate nanti ya ko loga pas doctor masih ukin gawar pun nanti ya ba adu mang onda lagi ba magi educational qualification itu ida koi ki mana tahu ini thap mayam sibu mang onda mak PhD tahu ya betul doctorate ki magi research work tahu ya betul makan kaya ada angle kaya ada aduga magi dimension kaya ada mangon ubaya ba mayam se lady bane ba adu di ai koi na yeng doli si hekta vote hekta kar ga lai eta hira ga lata si tor ga gai na te ba ai koi na jana neta ira bo ko man lupa ma Manipura ma gu ba tara dan thokna magal ba chamana da su ma gu ba kala thorok na Manipur sa ba du sason da yorom ba tara ga di ai koi shamlo waram mo ya ba ko koi di ga sai hari sin na ai koi ki pose राजनीति से कनाना तौरी सिविल सोसाइटी ने राजनीति तौरी ब्रा साथ ने राजनीति तौरी ब्रा मैरा पाइबी ने तौरी ब्रा कहीं इमाइबियन सिने तौरी ब्रा अदुगा राजनीति ने चोंथोई मैम सिने गसी तौरी ब्रा मखोई दे करी पुथोरी तौरी से अदगी ओपोजिशन ने लेदिबा काबु सिंसिना वाय महारु मतंदा असेंबली दा नत्र पार्लियामेंट मना होने तादि मरमदी माइनॉरिटी ने मजे वावा तौर दम टोपी अफबा वा मंगांगा बाउदा ताबी दे फम लेते बको अदना मणिपुर दी the role of opposition to quite a danger over. I didn't mamita the lava. I do position of a very, very unfortunate and in my high again. Okay, I am on Alex again. One of the Marina Iran city, political party, whom nothing was in Manipur Praza, Punoki, in a say the Loina effect over when either BJP or even Congress, any other political party, or you know, the Masiba opposition party, my case is strong enough pressure to say Masi, even a national level, the Bawa, Lady Bakoi, BJP, Linga, Swiving, Putoga, Masiam Kahana, Yangi from the Uda. Has it like opposition parties in my case is a from mayam khak thamgre tawru irang sigi matang de calculative oiba masigi solution am khaki puthoga ngasi bawba khoi gi lance loisin bo gi damakta road map am khak khoi leiba lengak se chatmin amagi wafum leitaba lengak invite away wafum leitaba aduna irang si adum extend tawra leiba gi film another 1 year 2 years am khoi extend away abagi even possibilities bok laksalak gi wafum laksale maramdi lance atu mutam atien mum dan loi gani hairam ne adu but khoi gi numitu de gi hora ngasi bau chei ahum hedale so sai oisida khoi gi ngasai political manipulation की मतंग दुसु लेरे अदुगा जी थोई ब real crisis सिगी behind the scene जे मसी कमाइन करी बफन थम बे होय अखोगी असिगी टॉपिक हाइतरे जे खरे न complex way layer by layer analysis study to चंगरेन खली कई न रुजिक लरि बखोय न थिंगनरि ब situation हाइगे रुजिक जे खोय न थिंगनरि ब conflict high crisis I get a conflict high get lady man sing see we get with the is it real or political manipulation and high wapum slay I want the conflict definitely a Manipur lady ba a quiggy tribes ki non tribes ki the my magi interest in a high time magi political interest social interest the my ways of life me am sing je kena bese dum punna I am living in a sigi my interest certain no khona da right da kitang khoi kai hai ni khoi da submin da nungai ba nungai ta ba kitang hits no hai ta kitang difficulties areas dum later ni te khoi Manipur se hada de gi khoi gi ton ba indigenous population marak ta su khoi na hai ba khoi tribe 34 recognized and we meet yauna the imam sing simarks the conflict ti macham cha haita difference of opinion and difference of values my magi practices me customary me am sing magi oiba later snati for instance ko na nagada reflect of kana moi system of working say my political aspect lu being tar they are more democratic
dictatorial autocratic say, for instance, origin style of working say differences there are many reasons Manipur conflict say for instance Manipur different tribes indigenous population preserve safeguard very strongly. Anything beyond that, a compromise to the be wakalum later nati haitare. Sigi belief Hagadra Sigi Manipuri Haragadi deep sense of belongingness Hagadra Jati say still very strong haitare. My tamer to the strong way. Simaki strong way is number Manipur, any kind of Manipuri, a quickie, Nintowaka, even tribal Gilaiba, man, so associate or Gaitare, Moisus Sassan, Sida, quickie governance, the Yawirapa, Moisurumama, the Makoin history, the Tenabamatam, Moisurumama, Heidi Moigi, say Haitare, Moigi, Daita, Moigi, responsibilities as a Makoi contributor, assimilation, high systems, assimilator, or like. Right now. Size the Kitang and very recent origin the Maruena colonialism colonial power protest the Lakramatunda, the Gia to post and pre and post and high time Masigi political Kenoma paradigm shift na Hagadra Wakal say politically and what under Sigats over Quigi Kenoma, the impact high time, Madugi homes the Lakram is nothing. I don't know, was it say a quay, for instance, say a quay. Manipur getting to Parliament 2,000-3,000 years ki beyond height adu can adugi mamang the su quigi nation state when lakpi characters ya kuida dumlai koi history documentation le koi history le jai adu zikla iti no ba koi in a non-indigenous na haigadra indigenous te higher ni mo su sang la ni na du recent origin sahi chani gi chahungi mamang da lakpa me mama koi outsider ne by immigrants then so high mayamam so to conflict of Mahagadugi Sida Kushu Madugi say never mayamam so later that they do not see Lakomayam Sanctina Manipuri nest and Hagada Manipuri the concept of Quigi the idea of Manipur Hagadra Quigi Hanadilla Mushina Liminar Kokolopamayam Stegi divert Torogus the Hydocraga Lady Lamdi Chamanaba, Manipuri areas to the homeland concept, homeland Wigadabni, which demand Ogadabni, a separate administration, the Wadabni, the assembly, Yauba, legislative power, Yabugai, demand say, Amapa from the Lakusina Marmorega said the endless conflict continue to walk from Zlakni and Maru in 2023 Sigi context the Queen of Taraga, the third medical Laki issue. It's a question of Quiggy High Court order ma Sahi Tara Changna case some pending Lakpari High Court Madugido Government of India concerned department and high opinion sector of Panina Maiti whether the Maiti should be the Quiggy tribe list the hour driver just speed up to Piro have a magnatragus who Madu speed up the rocket legi have walkmans Lakas the 3rd May 2023 to get the tribal solidarity Hagadra and Sumna at Sumnight are all tribal students union rally opposing that High Court ki verdict to the Madu Yadingi Natra Yading they have protest of when at the sea hold Iran se Sanpur site Kampoki site as he told Kunena at Manchester sometimes again. It's a question of conflict. Say Ching the labor, Ching me sing high tie, Ayamba, Moi Lamni, all resources, sing the Pangiva, Colimam, Siloina Makwin control to them near where we get them near weapons later, snutty. But when I claim the Usley Chumbalan by logic and reasons is that Kadabni, or going higher Manipur as such. My day sings issue
tribe ki quality tribe ki character man sing yaw tardi why not koi tribe in a hanasu tribe ne haibagi koi tribe in lakpani aduna tribe in a koi do hangi bita kari kai ya wafam mayam laktam na ti music se si lakta ragadi land rights ta hill resources mayam am lai singi resources mayam sing si adagi koi mai ti sing na su sing sigi tribes on guitar de sing lam sing loin mo mai ti sing advance of economic advance of khot pa mayam loin lo gi rai wafam so du akiba adagi kan to dus na ti forest ki laws mayam sing si so koi naina changeng khali state moina tawriba exploit to why the sing ni khoi chingmi ni aduna forest ki resources mayam sing in whatever ways hai da khoi na pam mo khoi to ni mong da moina tawning we ya bi wafam mayam ma lakidap sida aduna maram restrictions mayam laki hai ba the restriction tawi some of the tribes the manager kale du de hen lo do su adu khoi thene khoi na naina job kan da hai tare moina tare yamna kari hai ni yam henjin na pam ba mong da sin na thop gi wapam se later tribes later na ti hari ba sim me am sing si so adu ama wo ya adu ga I know the reason origin the maruena narco terrorism guy hai ba drug ki no me am sing si so one of the no ways some of the tribes maruena chingi tribe marak ta gi yam pointedly khoina group am identified or kana me trade si the la is the European euros that the yam 50,000 euros kumba tu magi annual turnover like what the perspective budget 3 times kumba we can wam ko mayam these are all lai grab ne hai ta adu na maram mo raga siom pisa mayam sing sin on account pisa mayam lakpa the Manipur ki forest areas mayam sing sin maru na ki drug ki no sing exploit over question over ko mayam sing sin maram mo raga ko si the job trade ma lakpa sisu conflicts is the major part of madum to break clear more than sidagi hen beyond haina koina su ubse India government corporate houses ma'am sanction leriba koi untapped resources ma'am sing the pangiba mines tagi kaitigi leriba tagi minerals ma'am sing resource ma'am sing tapping to pang budagi suma ma'am sanction su adum koi steps se koi government of India na masi local to koi local no honor ko attempt to suna ti haitare na si ma'am sing sigi lakse it's a resource sharing koi maroi na yes maitei sing na valley the khare na confined or because sing so koi equally koi existence the sing yaw to ga koi so sing resources ma'am so koi share to mineral pani from time immemorial haitare si ma'am sing so koi di block to de koi di yaro hai wapam lakta ri koi so basic rights ni rights cannot be denied it or see the sources ma'am just share to we offer ma'am so like na so ma'am sing political social economy the to ma'am sing si lo na si lo na punjil kan se do le ba conflict si yam na complex of mo yam na some layer by layer la right clear over and above si ma'am sing si mathak si the geopolitics si kudong sa government of India na so political manipulation the yam chau na dum tawi na I advance some thamjage kai no the conflicts na resolution be the why the government of India has failed in the government is about conflict resolution no high target on one side yeah literally high target moina group ama se the moina pamper toroga moina PBR pisa mayam in the name of shoe toroga mayam se toroga kulai pai no khot no mayam se fit tong lady high target but then they are acting against karana mo India government against the tauti no mikapte but they are fighting against the Métis the Métis population the innocent civilians the tauri nagasim the tauri si mayam se si mayam sing se lakpa taragari this is where government of India so honest way the hype the government of India is responsible for all this political manipulations sai gan sai bi do both ki tankal lakan se the lady central government maru in BJP led government se both the kari damn the scuffles that I had the niti niyom rule it viral ko koi both ka dia koi sarkar pai de parliament se koi MP alta koi do the state government sa koi supai pai dia de workload all institutions have been compromised koi no ubada hai ta no democracy lady hai democracy ki suddenly the right viral na si khongau no loi lak ni na Manipur so si one of the immediate keno sparks a kai to gi da BJP government la no hono the Kuji Kogi Maitei Singi, leaders sing high the BJP, Yao Mayam Sing Sigi, Mugi, Kan no one of the
at some point of time sigi kuki militants me apna terrorists ne haida mai te don chalaga naga don jan rong copy mayam sing sigi moigi keno si sinner ga noi kuki mayam kahalo emily kahalo koi government assembly yaw ga and then your political demand kari noi to yeng ni khanani hairo bigi wathok ne si lai sing si this could have been sorted out. Government of India should have never indulged. Government of India ne sigi political manipulation moigi both tawno hona bada sarkar same no hot of the manipulation to gi mayam sigi for ne idea right no thanning eba. This is not wrong. I don't moina lale haragadi this is all documented. Mase akoi na haim na the expert kya na akam kya na si loi hai khram ak tani sai da moi ken da wangang de sai da wangang de adu ngasi thoibal lan si kai thol ko na right. This is also one of the factors. Mani among yam chobo question ni our leaders are waiting for a conflict I hang jine aduna leaders sing je conflict thok na weda mok thoi ba mayam koi praja mayam ji masam than exhaust oir modung da irang se loisalan na bogi da mok ta koi ge leaders sing na silab rai ba wang bule ai oja Dhanabir lak sage aduna oja Dhanabir everyone is talking for a peace either koi ge CSO oijanu na tra political leaders different political parties sing but akoi ngasi ba wa ji ku shanti gi lambi em khak ta lang na honar ko tam shanti ji kya udaba even at the time of the akoi gi irang ji haugalak ko matam da so peace committee form tor mi matam du gi governor Anisha ike form tawraga Manipur gi political party BJP leaders me am tawraga tawro adu gi madu gi peace committee ju almost dissolve oi gare have that madau dawdana adu mangre aduna hajik lai wang di amung hajik lai riba politically yeng matam da political angle da yeng matam da ju lai riba irang se political manipulation lai ri haibigi wahum ju lai re aduna either BJP or atwa party or traga Congress or hajik se akoi unified resolution am khak law da baje last 3 years sida unified resolution am lawga Manipur gi irang si kamai tawga matau karam solution ga ge habigi wafang amata ngasi ba political party sing na phungdok pa leite aduga lairiba BJP gi manung da ba BJP gi moi amatane majority full majority lairiba MLA sing gi marakta makoi gi oiba concrete oiba decision am khak lawga irang si solution am gi namukta makoi mase mot manabagi wafum da ude ngasi ba adugi mota sakuri munabi go ina makoi tongan targa leibo ina ui hajik phaw khoina last 3 years da uk matam jira aduna hajik leiba khoi political influence jaw de habi yaro hajik leiba khoi Manipur gi irang se aduna political influence jaw targadi political influence jawon bajna irang sigi masigi khudong chaw phangi se kanano khudong chaw phang dirbijna kanano habi gi wang khuk chu toy swai wai se da motham yu Prem khanaman na ko khanaman na khana tan mutalle asingmadi akoina yam sengni ngadabse India si hojiki international gi politics ta yam chawbu mafam kandai kan honaba magi power je kanna ba honaba ma lamma nation maneba ada sigi ji kan gyadi kari sang ke da ahan bada political theology aise political theology is the sang is number 1 the political stability Ani subada economic strength, subada military strength. Ada India da military strength am wang. Mana sabo kulai matam sophisticated or kulai missile degi kai degi bari dama pandi on bhore bro to ko. Adegi di economy su am phai ko atai ge ngro bodo je phanam war matam ji da bo am phari ba. Adu ngasai gi magi ahan bagi maru potse political stability sida quite kai si Leipak manung da national disturbance internal disturbance am song leibajine sigi internal disturbance si karina lei no haikanda lal hob leibajine naksal gi maoist gi awang poki tongan tabagi lan gi sineba sigi ji losin baji India gi quite objective number 1 ne adigi di masigi ji kaidora kari sakti taroga losin gadage no moina sinariba mechanism sina Hojik si akhoi leibiri ba BJP ji hybrid democracy na democracy da yamna authoritarian ba autocratic ba hybrid democracy ne usina ise hybrid hybrid kai no da moina nation building ji India gi nation building ji my park tree ji kai no da India na pamba nation ji da leidoi ji common language common religion common culture common political aspiration ji leib nation du ne ba India no ji pami se Sigi nation ji build up tawini ko sigi nation building process sida adani hojiki hybrid democracy sin da yadri se aduna hoji nang hojiki vote yengo amada do yengo ba
Hindu ki karigi sum laiba Hindu tagi ga laiba loina bakshi sai common religion ki potu neba adagi common culture adagi common language da bawa akoi ki Hindi na du oiba ga to diana dije south ka de am kan reactor je masi loina bakshi nation building process fail over sum bana bona puda khwai di maru je common political aspiration is pulap ki oina lengak lom jida apa maje amato ne lemina balam jam ingeba masigo muje same religion same culture same language level am de jam oigali ado khoi smaina tonga tonga na yam leibam pham da di common political aspirations leigande akoi manipur context jo du neba ara si common political aspirations ji lehen gehar di ayet pam yam ji lotion bam changeba lotion ba changbagi pandam du ne thaise aduna next hal loigre maoist loigre 2029 da awang nupo ki solution ni hai ne si kadi kari ge habam thoke hai rei je adagi di yenare khoi conflict le conflict je kaimna te akhoi conflict si di interest conflict ni political interest conflict hai batare interest conflict hai di prem gai ge si amato na pamina bor di samina bi ane ba ada aina thoban se hairo nang na wang semai se ha de koi ni samina ya ro akhoi ni dum khanarani lunti nei ni samina da dia de ko na som cha se som se ya ro na ade akhoi ni na punna samina ba ya ba ama puthor pu jine ba khoi na solution nai se ado ji pobudi akhoi ji da akhoi na manipur kai ning de moina manipur kai na wa hai sigi interest ani leibu jine ba conflict hai se sida irai lai na khangwa ya ba pot ma yam yauri kanglup amagi interest sida separate administration na traga union territory legislative kano yawji pamine demand to reji akhoi na tribal loan ge haiba deini hai audi tangul de ke doctor tangul de ke doctor no mede de to yare ne phare ne tangul de mu to jina kari sina hai ji si manungi logic si kaimok na te ngasai gi political manipulation o angra poni ko ai to reji he hobodegi iran lai poni sugi review to 2025 ki February mari oiro adegi handaki September mari ba 2026 ki nan ki 30 du oiro aduda he hoboga dum manipur ki territory tigidi kahen da dum yaw adu yaw ne ba adu yaw du di matu da se kudamoina highway hang bu yawri adegi di magi digital kem hongjam bu yawri khulai myam ji CRPF natraga khoi BSF do sinaba yauri adagi di violent activities to the yauri adum me amdu loi tordi shanti de dum leire keno henzel laktana mogi marakta to pe yaur madi illegal immigrants or madi deport to yauri neba ado highway the extortion to the because yauri ne adu doi na si yawa possible enforcement sule leite 2025 ki September mari to ge bu ju leite ngarang nan 30 de to ge ju kai su lei roi simyam ji toxinary neba toxinary in the sense that akhoi miyam na nuai tanaba ama tonaba aduga miyam je mass involvement le kadore baje yam luri je mass involvement le pa gi ji kirak pa gi no ba UAPA mu thamais hoji ki ji UAPA ga mu lakpa kai da kha lege la isi miyam ji yaur kadore khange ba si miyam yaud du pa letre na si di miyam gi movement natra di letre hoji ko ko ju movement to gi sathe gi ni hai du ni adugi ne UAPA ga mu thamai je thamdo ja poni na thamai je aduna sigi lalong ji matang sathar phujina mar moidana sai gi atopa kangbu amaduna yaringe moina haira ga ngasai akoina kano hai je basically akoina haina riba proxy war hai je proxy war bu haira di hujiti yengo any Google de engera degidi kananda engera AI de engera jitna yengo ba proxy war hai di petrol nam yarong ne ba petrol hai ji moibu puthoga thamba mogi damata awar pa mayam loi pi ba director ni film daraga adu ma soilerem ne ba aduna awar pa loi pi doini paisa dagi khote khulai dagi kai dagi leibam dagi America gam da toki je ba America ge adu moteng pi ba du popi ga loi toki je bam to ko adu si kanan tawi ti gong khang poni akoi je tha ni um dangai ban te chai om sure adu manipur miyam na karam ba security central security force da sang kanu hai ge se chakro hai ge se adu ikong khang bani na henzel laktana police station ma da gari khamjel khana ba hor yamna laiba train si da khoina
उरिजी मोगी ऑब्जेक्टिव से पूरा कोई की हेता जेरो नेक्सलाइट जेरो माओइस्ट जेरो इंसर्जेंसी ओइबल लममा इंडिया की मंगजे 2029 दा लोइना यारने न खनब पोचिगा सागोनरगा अखोगी पोचे चलेदुना शांति से लहेरोय पाक लहेरोय शांति पाक लहेरोय अदुगा सिदा मु लुरेजिना हौजिकी पोतु तौगे हादि कदौनी फेडरलिज्म जी इरोजन होहेन बने इरोजन ऑफ फेडरलिज्म ngसागी हाइब्रिड डेमोक्रेसी की मनुंगदा अखोइना ऑथोरिटेरियन नि हारिजे मणिपुर का दिल्ली का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ता हौजिती स्टेट की पावर है बदु स्टेट लिस्ट याव जो खोइदा कइम लेत्रे एदि कइम बो सिना बंगम देव मो लोइसिना लेना मसी कलरेबल लेजिस्लेशन कवे मसी मणिपुर कॉन्टेक्स्ट ता दुम तौरगा लाइसिना ताइजे मोइगी इंटरेस्ट ता वर्क तौबने शांति लेनबा लेपाक्सिगी वाथोक्सि लोइसिनबा मोइना मतेंग पांगबिबोरमदी होम पाइनिंग पायु अदगी खुद राम चाउन थिनिगति जो जोन ऑफ इंटरफेरेंस भाई द चाउर जो सुकाई देबा मोइगी जोन ऑफ इंटरफेरेंस स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप द चाउर जिदी मोइगी इंटरेस्ट की नेबा अखोगी इंटरेस्ट की नतेबा अदुना इराइ लाइबो पोनी कांगलुबा बना तोंगान तानिंगे कांगलुबा बना यूनियन टेरिटोरी अदगी सेपरेशन पामे हरदी दिल्ली द केदो लाउट मी हाले यागद्रो मिसम हाले यागद्रो अखोई मिसम हालेगा अदुना मरोइना अखोइना अखोइगी लैरिबा लान से सम इनविजिबल प्लेयर्स खरा मखैदि लैरे हाबसे फ्रॉम लास्ट अखोइ सही होगलकपुदगी लान होगलकपुदगी हुना दुम अखोइगी मयाम ने एजम्पशन तौदो अदम चुमगा लाकने अदुना मणिपुर द हजिक डिप्लॉय तौरगा लैबा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मयाम खक्सु अखोइगी वन साइडेड बायस होइबा कांगलुप अमद मटेंग हेना पांगजनबा अदुमगी वाफम बाउ लैरि अदुना हजिक लैरिबा लान से सेंट्रल गवर्नमेंट ना हजिक कुकी लालोबा कुकी मिलिटेंट्स कुकी टेररिस्ट मयाम खक्से मखोइना सेक्शन अखोई सुगी ग्राउंड सुगी रूम इंडिपेंडेंटली वर्क तौलगा मणिपुर मैतई जाति तोानब मोंग अखोई नागाद लान तौसलपी वाफम लेरिबने सो नाउ स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी करीनो स्वाई मतंगसिदा अदुगा स्टेट न लौगदब सेंटर द इंटरवीन तौनबैदमक स्टेट गवर्नमेंट की मखोई अकन एक्शन फोर्स से करी तौखरबगे है वहंगसनी